Maikanem Abilin. Tinapalapats, pinagsanay ni Doña Anita ti anak na ni Rina pumaltog. Banag ang magustuhan mo't ni Rina nga ramiden. Ngagpapan kini Ella, pinagsanay mo't ni Rodrigo. Tapno masalakniban nanto ti bagina, nang runa ket adda mangisiksikat iti biyag na. Impatungpal mo't ni Mang Ansong ti plano na, ngagaplay kas bodyguard da Don Simon. Itagagayem, at tuwin tituloy tinobela tayo anapaulwan. Maikanem Abilin. Kitaom no kabaulan na Bart, sikat imangedeng iti dayta. Wan, madam. Nasaysayat matlaang no adda mainayo na kadwayo. Tapno saan kayo amarigatan iti trabaho. Nang runa iti plantasyon. Wan, madam. Sige, makamukan kenkwan, Bart. Oh, nalaing kagaya mapumaltog, Ansong. Win, boss. Sige, awaten kan. Kaskan ka ti kasapulan mi akadwa. Agyaman at boss. Kat, kumusta, Bart? Inawat mo dayjay, lalaki? Wan, madam. Nalaing nga pumaltog. Sanay ka nun na pumaltog. Gaputa ka nayon ti panagpaltog na iti bilnit. Ala, makamo ka kenkwana. Mabalin mo nga isurot iti trabaho iti plantasyon. Wan, madam. Kat na matalag. Mabalin nga iso ti kadwada iti pasdak. Adakan ka. Kita, noan niya ti pagsayatan na. Tagayam ka barbaro agad doa tayo, Boss Bart. Wan tungan. Tapay ngay nawat yaw. Jack magustuhan ti panagrup-rupa na. Taapay. Jack kayat ti panagdiso ti rupa na, boss. Taapay kunak. Natataar ngam siya. Salbag ka. Nagadukat nga mom. Apay, boss. Amo na ayaday tati pumaltog. Nalaing. Agrama nagtaytaya babilnit. Mapuntaan na. Aya. No basta nalalaing iti siya. Wan. Iso anti ka nagreklamo, pay. No apay nga inawat mi. Ngam jak at pate, boss. Nalalaing kit den ngam iti siya. Ha? Jak ito lang. Apay tungan. Anya ti masapol mo kanyak tapinayaban nak. Ha? Boss, kunang panyak. Tanagat ngatok ngam iti sika. Kasta ka di, bustungan. Ha, kasta. Boss, kunang panyak. Ha? Wen, bustungan. Hala, masahin nakman. Amom ti agmasahay. Wen, bustungan. Te talagayam. Sige. Masahin ang arad. Sayatan ma. Ha? Papispisan ka no di mo sayatan. Wen, boss. Anay ka, salbag ka. Nagpigsa mo tayo. Anay ko. Sayatan ko nakmay. Pagkalang kantupay, salbag ka. Itikaddak dito'y mansyon. Awan mo't tinadakdakamat da Bart ngagnagan iti ami. Kun awan mo't timadlaw ko dito'y asabali. Kinuna Lilando, nga inalada ni ami. Ngamawa na pulos ng ngagkwasaritaan da. No bilang tadda dito'y na ami. Ay, aso! Sumurot ka kada kami. San nga aso tinagan ko? Ansong! Nagmayata na bitugan. Nagalas ngamin tinagan mo. Kasla aso. Ansong! Bosto lang. Anya ato lang. Ha? Ay, Mangloko ka kade. amo na timasuron. Ngam di na kaya timasuron. Abay amul mulagatan naklatan akas kala asaw. Ha? Gaputakas ka lato lang. Ngay tayo pa akayat ko asik babain. Anya ha? Niko. Hagan ano sa kalaheng. Agdan tuwal daw mo, salbag ka. Kanya, nasakit. Di nakusilapan. Tamagan no tapisen ka manan.
Bumaba kayon! Hay! Aso! Bumabakan! Wen, busto lang. Tungan. Nita! Boss, papispisak sanday ito'y kadwata. Langgong! Aso kunamat ngamin kan kuana. Dito lang kunanamat kan ka. Takasanumat ngamin. Nagbindot ka iti panagdangag. Kaslato lang ti panagibalikas itinagan mo. Sana tungan. Anya. Nagadukat nga mo montungan. Kwa. Alagit din. Mapan kayon di tapasdag. Ket isurom ti trabahuan ni Ansong. Agsubliak mo't lang iti mansyon. Nawatam ka dimot lang. Dagito yung pag-atrabahon dito'y aso. Wen, busto lang. Nita. Oops. Di mo idisuday talayat mo. No di mo kayat nga awagan kay tito lang. Awagan nakmat iti husto anagan ko. Natasyak pa yun abos mo ti mandaram. Saan mo't boss? Ibagbagak lang ti may parbang. Di nagisuraw. Awagan kay ti kayat ko ay awagan ka. Hoy, dagol! Umasinig ka din ay. Abay, tungan! Isorom dagiti daddo maatrabaho dito ay pasdag. Isorom kan kwa na. Sige, tungan! Makamukan kan kwa na. Mapanak pa iti silid ni Ami. Ami? Yawat mo ti susi ti silid ni Ami, dagol. Mabit lang. Dalasak! Atay! Dagol, nabayag ka din iti dayto apasdek? Wala. Kabarbaro kagayam. Wen, isungado dagiti banag akayat ko asursurwen. Tapno, di naktagipasitan ni bustongan. Apay boss, tiyawag mo kan kuana. Kat saan mat nga iso ti boss. No tikat ni boss Bart. Kasta ka di. Kahit isumot ngamin ti kayat na yawag ko kankwa na. Agraraman na talaga ni tungan. Dagol, mabalin ka diti agdamag. Anya na ita. Apay ang nagaduti gamo asusi. Syakti para susi. Katagiti silid dito'y pasdak. Ha? Apay? Ken, anya dyan nangag ko nga imbaga nitong an. Amapan iti silid ni Ami. Ken inala na ken ka titulbak ti silid. Wan. Anya ti kahit asawan deta? Dito'y pasdak. Kat inawagan da iti paraiso. Tunggal silid iti daytoy pasdag. Adda nakapupok a babae. Maysa ni Ami apagpalabasan dagiti mawaw a lalaki. Anya? Ni Ami iti kayat nitong na papanaan. Kanayon iti silid na. Anya? Narungsot da. Isuanuan niya ti pagada nga ramidan me. Agtongpal kamilatan. Sana bale, tadamot tangdan me. Kastagayam. Nalalala. Umay ka, tesoro ka katagiti trabaho dito pasdag. Nang runa, iti marihuana. Anya? Wan! Adda pa yung marihuana dito. Ilako tayo kadagiti customer nga umay. Nangato ti alad da ito apasdek. Barbed wire tinaramat da. Ngam na nga to. Sana kabalan ti babae ti aglibas ditoy. Sigurado amarigatan da. May salang ti remedyo iti daytoy no bilang. Masapol nga adda pang pugsat iti barbed wire. Ansaw! Ah, Nagararam nito ni Tirwar. At dagiti kakadwa iti unag. Ngam siga. Adda ka dito Tirwar. Kuadagol. Kaya't ko ti agpangin iti ruar. Kaya't buybuyak dagiti bituan sa dilangit. Agdrama kamutan. Malagi din. Umay kamutan na jay unag. Agsyat tayo. Anya? Agsyat tayo? Wan! Nakaruwar nga minan dagiti amin na customer. Kaya't awanan ti sangaili tayo. Iso amabalin tayo taginom. Kasta? Nasayat met.
Sige, umunag tangarutan, Dagol. Kumusta nga tanda ami ken Lando? Anya nga tan ti mapaspasama kadakwada. Oh. Sapay la kumatag kikita kaming tumay. Sapay la kumatawan ti dakas ang mapasama kadakwada. Sapay kuma. Taag kikita danto atalo. Nang runa unay dagiti dua. Daami kan Victor. Maawatak idi nga adda nagkin naawatan da. Angam kasano itan? Nang runa kat agayan ayatan darina kan Victor. Ella, nang timpla ak itigatas apara kabata. Ha? Ay, ma'am, nagtaktak ka pa eh. At iti parakan ka? Ay na, agyaman ak, ma'am. Sagay sata. Ay, aramidon diti paraangan ti mansyon. Idinto tarapiin. Kaslat na pampanunutam. Pampanunutak ni Victor, ma'am. Ni Victor? Oray siya. Pampanunutak mat na nga uping. Kano mapalin, jak kayat ti panagsoldado na. Nung jak amuno apay akinay kayat na tagsoldado. Ma'am? Numabalin ko ma, kat agrisainan akas soldado. Agmay salangarutin nga anak mi, ngam soldado pa'y. Kasanun numatamaan iti bala. Ay, saan ko mamat, ma'am? Saan ko ma? Day tangarod ti pagdandanagak, Ella. Nga amangan no iti maisa nga aldaw. Kat nabaldadon, gaputan na tamaan mat gayam iti bala. Saan mat siguro, ma'am? Nalaing ni Victor. Amo na ti aramidan na. Iso asaan abasta matamaan iti bala. Tata Santos, nalabit na nakastragan ni Mang Ansong iti mansyon. Gapotaging gaita, saan mo ta na nagsubli? Nalapit akas tabaraw. Sapay lako maata agbaligi iti kayat na mapasamak. Kasimat niya ami, no di na maispal. Sigurado, saan da asardangan niya ami, nang runa da jatongan. Wen, amok parok. Kaputa na istoryam amin na hindi mapaspasamak ka na kayaw. Talaga adagas na gijayat at tao. Ngam agbayad danto. Singiran minto ita. Paraw. Agikaro dang tumat. Ay, saka aso! Saan ka kundi inom dita? Saan na ginom, boss? Wala. Loto'y ti pulutan. Tapasitan ti pulutan. Wan, boss. Tulungan ka, Nansong. Tanong mabit. Dagol, nakainom ka kadi? Basit lang. Kaputa, saan nag-amabalin niyag bartak? Tamang ano, dosain na to. Apay kumadosahan na kanto. Una, tasyak ti binilin ni Boss Bart. Amang bantay dito'y pasdag. No, kastarabin. Gapo ka dagiti babae. Anak kalibas, iti kalabas. Anya? Ada babae ang nakalibas? Sino da? Jaga mo, tinagantay may isa. Ngam, taim mo na naglibas. Kat ni Ella. Ella? Ni Ella? Am. Ni Ella iti asyenda? Wan, ngam nakalibas. Kinalayat nan sa ti barbed wire. Di mimot idin na siputan. Gaputan na bartek kami amin. Dito tiga po na binilin nag ni Boss Bart. Asaan ang agbartag. No kasta nga giinom da. Kasta gayam. May samot gayam ni Ella na ipupok idi ditoy. Wan, jaga mo ano anya tinaramid na ide kini Boss Bart. Tapay ang nakalibas. Dagol. At na kumakidawakan ka. Anya data? Kwa.
Kaya't kumatasarkan ti silid na diyang ami. Ha? Mabalin ka di nga itid mo to kanyak ti Susi. Pangasim. Talaga kaya't kumat ti sumrag iti may sa silid ditoy. Kaya't ti silid ti agnagan iti ami ti kayat ko. Apa yan ay jay? Nakado ababay ditoy. Kukuha ka nung amin ni tong anday jay. Iso asan may pakibyangan. Sana bale. Tanabartek to nitongan. Iso mabalin kumatan ti sumrag iti silid ni ami. Alakanin dagol. Uwan man langit. Dagulit ka. Basta mabit kan to lang, ha? Wan dagol. Wan. Ket, agyaman na ka. Lanan. Kepalanan. Kagata. Nabang tekakan. Dagol. Hindumugdan. Agraman dagiti kakadwa. Hindumugdan. Mabit lahay. Ito konti tolbag ti silid ni ami. May libas nga taniansong ni Ami iti pasdek nga awakan da iti paraiso. Gagayem, di uliwan na denggen tituloy iti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgie Baclay, direksyon Jun Rebutaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DCWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Maikanem Abilin.